Evo da vam nastavim, pričao sam 15 minuta, kamera se nije upala, bože me sad čujem, vjerujte mi. Kontam, sam se ugasio nešto, a ja i pricnuo. Htio sam nastaviti u vezi one priče, u vezi pošte jebote, Bori se pojavile 50 godina, gotovo, prdnuli smo u Varčak, šta bi, ali dobro je, hvala Bogu, živi su, dobro je, ima se. I kad mi neko kaže, što ne pobjegu s ulici, pa ja rane odmorit mozak od svega, tek sam prodisao ovdje, malo na zraku i to. Šta u čarši, nema ništa. Ovako je korona bila, pa sad rat, pa neki virusa, milion, bolje se sklon, brate, na drugu stranu, imaš, pojest, popit, živ, super. Neku seljankicu sebi oženiti, možda, ako naleti, ako ne, mogu sebi spremiti, skuhati nešto me i leđa ufatila zadnje vrijeme. Ko da mi je neko kolač zabio, ne mogu se ispraviti tu, gusta se nešto, a digao sam neki dan rođe, kupio neko brašno, pa mu ja pomogu da mu izbacim, tu sam možda život neki škljocnuo, prekliještio, ko kad ne dižem ništa. Jesam ufatilo, jedva sam se digao. Ali eto, došlo je do tog suđenja te pošte i uglavnom mi smo se poredili u sudnici, mene advokat jedva popeo u sudnicu gore na prvi sprat, drugi, slagat ću vam sad, prvi ili drugi stepen se gore dao, kako si dobro, ja očima ušvirao, ovako, oni neću da ispravim, rekao nek vide da sam zdrav, da sam gotov, ja penzioner u Švici, gore dao. Znaju oni, čitaju dokumente, ali ove prve, ja im kaj našte svako posebne advokate, međutim, oni su valjda potrefili jednog, nebitno, i oni su bili osuđivani prije toga, kao i ja. Ali, boga mi, kako čitaš, kao, tebi dvica, ovom godina, ovom dvica, rekao, jebote ti to, što nas je druknuo Mostarac uvalio, to jest, i on do njega dođeš, ja sad prvi van sidim, to je zadnji, na osuđivačkoj klupi. Kao i tebi, gospodine, ovom što nas je uvalio, Mostarcu, da ne spominjem ime, nije bitan, Levat, kao sestra uvala, nisam ja, on se čupa na sestru, kao su zamisliti, reću, sestra uvala, nemojte meni ništa, jebte nju, ili karajte, glupan. Nebitno, ali sad ko je uvalio, nije ni bitno, eto. Pukotina živa. Uglavnom, eto, ja ovo snimim za jebanci, volim da me raja. Ona što me voli, gleda normalno i moji puno raje što je upoznalo, znaju kakav sam karakter, držim do sebe i to sve. To znači, čitav život sam držao do sebe i dalje, i umreću takav i zdravo. Drukere niko ne voli u Zenci, ni na zapadu, bilo gdje. Radi, kradi, nemoj povda po našoj avliji, radi po zapadu, kradi druge države, ovdje, budi fin, učinkovit, ili radi, normalno, priušti nešto za života. Eto, uglavnom, hvala Bogu, ja sam priuštio da mogu živjeti normalno. Nekad malo luksuznije, nekad. Uglavnom, rekao svako, vidi znaš, nekad se sredi čovjek dobro obuče, svi kontaju, vidi, ako i voziš neko auto, odmah ima šrapa, tu se vrti pare, nešto je na crnoga, gorega, dolega. Mislim, niko ne zna, u tvoj budžet ne može ući, ali svi se i pitaju, ali tu si godinama imaš pukne se, pije, hoda. Pa jebemo, mater, mogu ja živjeti normalno, tu je ni 10% kako sam živio po zapadu, to je bilo ljuštrenja do bola, nespavanja konstantnog. I tu na toj klupi, da vam ne preskačem temu, jebote život, dođi do mene, sad ovog što nas je druknuo sudija, kao i tebi, kao 5 godina uslova, rekao, Bog te da dam 5 godina zatvora, nije nego na 6 mjeseci uslov 5 godina, 6 mjeseci zatvora. Joj, rekao i njega, Jarane, što je druknuo i njega kaznaš. Kontam, neke jebemo, mater, šta se petljaš tamo gdje ti nije mjesto. Ajde, dobio uslov na 5 godina, ne smije greš ništa, rekao, sad će i mene, ma daj, rekao, godinu
godinu i pol, dvije, to je super. Potpisati, bježiš sa avionom, šupirat će te svakako, nisi njihov, ćeš kad biti, kad dobiješ pasoš, nisi ni državljan jedne države. Svoje države se osjećaš drugačije kakva god da je, ti si državljan te Bosne, Srbije, Hrvatske, nebitno Njemačke, Švajcarske, Italije. Tu se rodio, tu i poront i ostaviti, što bi rekli, gradivo u toj svojoj čarši, mahali, nebitno. Dođi se do mene tako i oni sad počeš iščitavat, kažnjavam se za to, nikad kraja jebote, rekao, artikala milion valja ovo izvući s prodavnice, sad kako ću se ovdje izvući? Ja su krenio, kaj sudi gore, oni 4-5 sudija, 4-5 klupa velikih, hastali, tamo one sekretarce kucaju, je li bio kompjuter tad ili pisača mašina, ne bi. Jebem ti, rekao, kraja. Ja ne smijem ni pogledat ravno, znaš, u heri očima, ovako i malo hinski pogledam, kao ovaj u sredini neki suđija. Bilo je i 5 zapravo, 2 sa strane, 2 i on u sredini, možda glavniji, ne znam nijem. Kao, gospodine Jašareviću, kao, jeste dobro sa zdravljem, kako se osjećate? Rekao, onako, ja kajem, znaš. Kao, može li vam išta pomoći sad trenutno, kao vidimo, loše se osjećaš. Pa rekao, može čaša vode i on ti je ran usta neka vrata iza suđenja, majke, ne bi se kunuo na zdravlje, svoje zdravljam. Usta, brate, sudija taj, sad, od njih koji je, nebitno, sve su oni sudije, pošto je to kantonalni, nisam nikad bio, ili državni sud bio, slagaću vam, tačno, jebote, došlo je tih i pošto su nas tužili i pošte sve u Švicarsku i mnogo šta, novine izlazile, imam i osječke, tu ću vam sljedeći video pokazati te liste gdje sam bio osuđen, koliko je se ukralo para, šta je bilo, nebitno sve to. Međutim, da ne preskačemo opet temu, jebote, život, kao ustanite, kao ono kad čita, ono, što te sudi, zašto skriv. Ja ustanem, ali ja se uzmrdu, ne mogu ja stajam miran, ja rekao, kontam, samo da oni primijete da ja nisam dobar. I ovaj sudija kao vidi primijetio i ode ustade, donese čašu vode i meni, znaš, predam. Rekao, hvala vam puno, znaš, ja on naguli, ja on je malo vode ko dođe sebi, kao jeste bolje, rekao, jesam malo, dobro je. A pitao je me, ja mislim, rekao sam ja, nešto mi se sušlo u grlu, ja se udvalio ko stoka, brate, ne mogu, jezik mi se lijepi za usne i to. Rekao, doći odvaljen, direkt, jer skontam, direkt će me odmah lisice u Mariolu i u zatvor, leži i poslije zatvora neću biti ništa, nikog odmah u avion spakovati, Bosna, Sarajevo, Zenica. Jebem ti, rekao, trunje, neću više vidjeti raje, neću vidjeti ni Švice, ni ono zabrano, će ti puknuti, čao more. Sreća, opet, kako su osuđivali, došli do tog šmekara i njega kazne kao i na mene, sad čitali one artikle i oni se tamo konstatovali, otišli, bila neka pauza, 10-15 minuta, slagaću. Konstatovali se između sudije, ti šta će kome koliko dati. Pošto sam bio penzioner, gore isto koji ovdje, i ja sam se ušvirao, ružno se obuku i ono, kontam, jebote da mi izvući, makar da me osudi 20-30% manje, logično. I dobro je, sreće pa i upalo, ali međutim ja sam izgledao kao grob, ono neobrijan, ovako, onako, prepustio se, nema šminke tu, nikak suđenje, kraj, ono, pomisliš kraj života. Kaže oni meni kao, evo vam 5 godina uslova da se smirite, liječite se i dalje kao. Rekao, dobro, hoću, znaš, liječite se i dalje, ali nemojte prekršiti uslovi to. Slaćemo vas u neku instituciju, mjesečno jedan put kao da se javljate, da ne kršite, da ne kradete. Ono, rekao, nije problem, sve ću uraditi kako treba. Ma kontam 5 godina ću ostati u Švici, još ovako, plus oni mi plaćaju penziju, plaćaju mi stan, plaćaju, ma
jer ja sam se, očekivao sam najoštriju kaznu i čak noga poslije toga. Oni meni opet popustili, to ne bi matera neto poprosila. Kao, evo vam, kaj je uslov, meni isto, drugi su dobili, pošto su bili kažnjavani nešto i to, neko je dobio, kao, gore do 25. godine, kak se zove, kao popravni dom imaju i to da popravi tu mlađu generaciju, neko je dobio to, neko Španjolac isto dobio 18 mjeseci, ja mislim godina i pol. Nije zatvora isto uslova, nije bio kažnjavan, i tako uglavnom je se povezalo, meni su dali uslov. Ma kontam, brate, džes pare spičko, džes potrošio, pošto neki rade i mogu vrat novce, kao vraćat ćete oštećeno to što je oštećeno, morat će vrat pojedinačno svi ponešto. Kontam, vraću vam kurac, čega ću vratiti, kao kako je bilo i šta si s novcem uradio, rekao ja sam to sjebao, potrošio, bilo mi je fino. Znam da sam imao veliku lovu, neku išao sam kod žena, malo vam, tamo, rekao, baš mi je bilo super, rekao, svašta sam probao, kroz te novce sam svašta doživio i baš mi je bilo fino. Oni su se malo nasmijali, posmijali, to je valjda malo kontekst dobra lova, ali par mjeseci to si spičku, rekao, malo kazino, malo žene, pufovi, gorega, dolega, rekao, to sam i potrošio. Kao, pošto si u takvoj situaciji, nema veze, nemate se od čega odbijati, pošto je invalidska penzija, kao i to, oni to računaju minimalnom penzijom za preživljavanje, stan i hrana i to je za njih nula, ali eto, mi smo na tom kontaš, uvijek mogu čvak nešto sa strane, a penzija je osnova, samo da živiš. Ovo što čvakaš možeš malo i na stranu ostaviti. I kaj je uslovi to, joj, kontam, ja izlazim, rekao, Bože ti hvala, oslobodi, 5 godina moram ići tu neku ustanovu da se javlja mjesečno, jednom kontam je bilo 15 minuta i kod njega ću se ušverat malo jednom mjesečno isfolirat, žurim vam tamo, još me oni gurali u toj ustanovi, daju neke bonove, ne znam, ja za kupovinu, ja nekad namjerno nisam ni znao. Rekao, ne mogu živjeti ovako, nestane mi nekad para, nemam familiju, kao ne možeš ti ništa skirati, kao otvori neki sef, bonove sam popuni, popečati, na njima piše 100, 200, 300 franaka, nebitno. Evo ti kao kupi hranu, ti ići samo kod nas, neka prodavce velike, Bingo ili kod njih Migroskop, kao ti ići kupi sve što ti treba, evo ti novce ti ne možemo davati, ali evo ti kupi što trebaš unutra prodavca, imaš sve živo. Rekao, jevo te, vidite, još sam kažnjava, još mi daju lovu tu u toj ustanovi. Imam ja primanja, nekad dođem pred krajem mjeseca, a ja rekao, nemoj veli krast, evo ti pare. Države i zakona, gdje mi živimo u Bosni, ovo ti je dno dna. Ne daju penzioneri zarađenu penziju i ljudi se pate, gore lopove pomažu. Eto, ja sam živi dokaz da znam, ja sam tu griješio i svašta radio. Evo ti, veli, ček popune, evo ti plate, evo ti penzija, evo ti, sve tu bilo tako. Samo se smiri, eto, budi kod nas, živi, jedi, pi. Jebo, rekao, mater, državi urađeni, sređeni bi. Mislim, kad sve to čovjek skonta, nekad mi je žao što sam prošao kroz te čupavi, ali dobro, uvijek mi je bilo dobro, toliko sam riziku kontam, svakako ću tresnuti, poslaći me kuću, neću nikad ostati tu. Međutim, kako sam došao kasno, 98. rekao, kraj rata, završilo bio u Njemačkoj, tamo vamo, bio još svugdje šetao, rekao, vraću on mene, i zato sam ja se upustio u to sve, normalno. A i što ne bi, šta ne ima i mama rodila da čuvam i štedi. Uglavnom osuđen na 5 godina uslovno, i ja sam ti opet se bavio, ali malo se čuo više i to, jebe ga, uvijek se čvakne, ali međutim 5 godina dugi, ali opstanak, zamislite, oni su meni dali da ostanem tu, voli, ako šta pogreši, dobit će 6 mjeseci zatvora i za to novo djelo. Ja mislim da mi opet oprostili, i nisam nikako, pa u tih 5 godina nakon,
Uglavnom, nastavit ću vam druge priče, malo se uveselite, nasmijite dok slušate, popijte kavicu, sokić, pozdrav, svu raju, moram je rano ići na izbiljivanje zubi, tek sam doručku, moram i oprat malo. Uglavnom, jebi ga, ljepota od života, pozdrav pravoj raj šupcima koji ih jebe i ne moraju ni gledat, uvijek su bili neki ljubomorni, ostaće pravo raj, svaka čast, pozdrav na sve strane, bilo ovdje u Bosni, bilo vani, gdje god. Čujemo se ko bude opet sljedeći video. Evo to vam jaranski predajem neku foru, fazon ili moju priču, pa nebitno kome svidi, svidla, kome ne, šta ću ja. Čujemo se na sljedećem videu. Lajkajte, zapratite. Vidim ko pricne i šta pricne, nisam ni ja papak toliki. Zato živjeli i vidimo se, čujemo sljedeći put.